Zlatno doba Rima i njegova propast. Za vreme Rimske republike korišćena je srebrna kovanica denarius, koja je sadržala 3,9 grama srebra. U isto vreme u ostalim civilizovanim delovima sveta zlato postaje najvredniji novac i upotreba zlatnih kovanica postaje široko rasprostranjena. Julije Cezar, poslednji diktator Rimske republike, osmislio je novčić aureus, koji je sadržao oko 8 grama zlata i bio veoma prihvaćen širom Evrope i Mediterana, čime je povećan obim trgovine i specijalizacije u starom svetu. Ekonomska stabilnost trajala je sledećih 75 godina, čak i u periodu političkih previranja posle Cezarovog ubistva. Ova previranja dovela su do transformacije republike u carstvo, na čije čelo je isplivao Cezarov odabrani naslednik Avgust. Ekonomska stabilnost trajala je sve do neslavnog cara Nerona, koji se prvi upustio u praksu struganja kovanica, kojom bi car sakupio postojeće kovanice u opticaje te ih pretopio u nove kovanice koje imaju manji sadržaj zlata ili srebra. Dokle god je Rim bio u mogućnosti da osvaja nove bogate zemlje, njegovi vojnici i carevi su mogli uživati u trošenju plena, a carevi su se čak odlučivali i na kupovinu popularnosti nametanjem veštačkih niskih cena žita i ostalih osnovnih namirnica, koje su nekada besplatno poklanjali građanima. Umjesto rada u ruralnim područjima, mnogi seljaci su odlučili da napuste svoje imanje i odu u Rim, gde su živjeli bolje, i to besplatno. S vremenom u starom svetu nije ostalo imućnih zemalja za osvojiti, a raskošan životni stil elite i rastuća vojska zahtevali su novi izvor finansiranja. Broj neproduktivnih građana koji su zavisili od careve velikodušnosti je rastao i kontrola cena je pojačana. Neron, koji je vladao od 54. do 68. godine, našao je rešenje za ovaj problem. Rešenje je veoma slično Keysonovom za britanske i američke probleme posle Prvog svetskog rata. Devalviranjem valute smanjiti stvarne plate radnika, rasteretiti vladine namete za subvencije i osigurati dodatan novac za finansiranje drugih troškova vlasti. Udeo zlata u aureusu smanjen je sa 8 na 7,2 grama, dok je udeo srebra u denariusu smanjen sa 3,9 na 3,41 gram. Ove promene privremeno su olakšale situaciju, ali su pokrenule veoma destruktivan proces i spiralu u kojoj su nemiri građanskih masa, kontrola cena, devalviranje novca i skok cena uvek dešavali istim redosledom, predvidivo kao smena godišnjih doba. Pod vladavinom Karakale od 211. do 217. godine udeo zlata u auresu je smanjen na 6,5 grama, dok je pod Dioklecijanom od 284. godine do 305. godine dodatno smanjen na 5,5 grama, posle čega je car uveo zamensku kovanicu solid, koja je sadržala samo 4,5 grama zlata. Za vreme Dioklecijana denarius je sadržavao samo tragove srebra, jedva dovoljne da pokriju bronzu od koje je zaista napravljen. A ti tragovi srebra brzo su se pohabali, što je dovelo do propasti denariusa kao srebrne kovanice. Sa pojačavanjem inflacionizma u 3. i 4. veku došli su i pogrešno utemeljeni pokušaj careva da sakriju inflaciju uvođenjem kontrola cena osnovnih roba. Dok je tržište pokušavalo da odgovori na devalvaciju valute povećanjem cena, ustanovljene najviše cene proizvode su to onemogućile, čineći proizvodnju neisplativom. Ono što je usledilo je zaustavljanje proizvodnje od proizvođača, dok novi edikt vlasti nije dozvolio liberalizaciju cena i ukidanje najviših cena. Sa ovim padom vrednosti novca počeo je dug proces propadanja carstva, koji se manifestovao u spirali koji čitaocima može delovati poznato. Struganje kovanice je smanjilo pravu vrednost aureusa, što je povećalo ponudu novca i dozvolilo carevima da nastave nepromišljeno da troše novac. No ova praksa uvek je vodila ka inflaciji i ekonomskim krizama, koji su carevi u zabludi pokušavali da dovedu u red sa još više struganja kovanica. Ferdinand Lips sumira ovaj proces u lekciji modernim čitaocima. Sigurno bi zanimalo moderne kejsijanske ekonomiste, kao i današnju generaciju investitora, činjenica da, iako su rimski carevi mahnito pokušavali da urede ekonomiju, jedino su uspeli da pogoršaju stanje. Uvedene su kontrole cena i plata i usvojeni zakoni koji određuju zakonsko sredstvo plaćanja, ali to je bilo uzaludno. Neredi, korupcija, bezvlašće i manija za spekulisanjem i kockanjem sručili su se na carstvo poput pošasti. Novac je postao toliko nepouzdan i devalviran da je spekulisanje robom bilo privlačnije od njene proizvodnje. Posledice po rimsku državu na duge staze imali su veoma razoran karakter. Ne možemo govoriti o Rimu do 2. veka nove ere kao o potpuno slobodnoj kapitalističkoj tržišnoj ekonomiji,
jer je postojalo mnogo ograničenja ekonomske aktivnosti nametnutih od vlasti. Ipak, sa Aureusom Rim je uspostavio do tad najveće tržište u ljudskoj istoriji, sa najširom i najproduktivnijom podelom rada. Građani Rima i drugih većih gradova nabavljali su osnovne potrepštine trgovinom sa zabačenim delovima carstva, što objašnjava rast blagostanja i kolaps koji sledi posle raspada ovog sistema podele rada. Kontrola cena nije funkcionisala zbog rasta državnih nameta i inflacije, te su građani počeli odlaziti iz urbanih sredina na prazne parcele u seoskim krajevima, gde bi bar imali neku šansu da prežive na samoodrživ način, bez obaveza plaćanja poreza usled nedostatka prihoda. Zamršeno civilizacijsko zdanje Rimskog carstva i razvijena podela rada širom Evrope i Mediterana počeli su da se urušavaju i njegovi potomci su postali seljaci koji žive na samoodrživ način. Raštrkani i izolovani, uskoro će postati kmetovi svog feudalnog gospodara. Vizantija i Bizant. Ime cara Dioklecijana zauvek će biti povezano sa fiskalnom i monetarnom obmanom. Carstvo je dotaklo dno za vreme njegove vlasti. Ipak, godinu dana posle njegove abdikacije, Konstantin Veliki je preuzeo kormilo carstva i pokrenuo situaciju usvajanjem ekonomski odgovorne politike i reformi. Konstantin, prvi hrišćanski vladar, bio je ozbiljan u nameri da održi solid sa 4,5 grama zlata, bez struganja kovanica i obezvređivanja, i on počinje da ga kuje u velikim količinama 312. godine. Car se odselio na istok i sagradio novu prestonicu Konstantinopolj na mestu gde se susreću Azija i Evropa, čime je rođeno Istočno Rimsko carstvo, koje je preuzelo solid kao svoj novac. Dok je Rim nastavio svoje ekonomsko, socijalno i kulturno propadanje, te konačan pad 476. godine, Vizantija je živela još 1123 godine, a solid je postao najduže korišćen stabilan novac u ljudskoj istoriji. Nasleđe Konstantina u odlučnosti da se održi integritet solida učinilo ga je najprepoznatljivijom i najprihvaćenijom valutom, poznatom kao Bizant. Dok je Rim goreo u agoniji bankrotiranih careva koji više nisu mogli plaćati svoje vojnike obezvređenom valutom, Konstantinopolj je nastavio da se razvija i vekovima nije osvajan. Kao i u slučaju Rima, pad Carigrada se dogodio tek pošto su se njegovi vladari upustili u devalvaciju valute, proces koji je, kako istoričari danas smatraju, počeo za vreme vladavine Konstantina IX. Monomaha. Zajedno sa monetarnim propadanjima došlo i do fiskalnog, vojnog, kulturnog i duševnog propadanja carstva, koje se teglilo opterećeno krizama do konačnog nestanka 1453. godine, otomanskim osvajanjem Carigrada. Bizant je nastavio da živi i posle smanjenja vrednosti i pada carstva, kao inspiracija drugoj formi zdravog novca koja nastavlja da cirkuliše do današnjeg dana. I pored toga što nije zvanična valuta ni jedne današnje nacije, a u pitanju je islamski dinar. Uspon islama se desio paralelno sa zlatnim dobom Vizantije i Bizant i ostale kovanice slične težine i veličine koristile su se u oblastima u kojima se islam proširio. Kalif iz dinastije Omejada, Abdul Malik ibn Marwan, definisao je težinu i vrednost islamskog dinara i kovao ga sa utisnutim islamskim šehadetom 697. godine. Dinastija Omejada je pala, a posle nje i više drugih islamskih država, ali dinar je nastavio da cirkuliše i koristi se naširoko u islamskom svetu u svojoj originalnoj težini i veličini, dok se danas koristi kao miraz, poklon i u raznim religijskim i tradicionalnim običajima. Za razliku od rimskog i vizantijskog carstva, arapska i muslimanska civilizacija svoj pad ne vezuju za kolaps novca, jer su održavali integritet valuta vekovima. Solid, prvi put kovan za vreme Dioklecijana 301. godine, promenio je svoje ime u Bizant i islamski dinar, ali on nastavlja da cirkuliše i danas. Ljudi su 17 vekova koristili ovu kovanicu za transakcije, što svedoči o prodajnosti zlata na duži vremenski period. Renesansa. Posle ekonomskog i vojnog sloma Rimskog carstva pojavio se feudalizam kao primarni oblik organizacije društva. Urušavanje stabilnog novca bio je ključni deo procesa transformacije nekadašnjih slobodnih građana Rima u kmetove, koji žive od milosti njihovog feudalnog vladara. Zlato je bilo koncentrisano u rukama feudalne elite i glavni oblik novca dostupan evropskim seljacima u to vreme bile su bakarne i bronzane kovanice, čiju ponudu je bilo lako povećati zbog sve lakše proizvodnje bakra i bronze, zahvaljujući naprecima u polju metalurgije. Ove kovanice bile su užasan čuvar vrednosti,
a uz njih su postojale i srebrne kovanice koje su najčešće bile obezvređene, lažirane ili bez standardne forme, što je značilo lošu prodajnost u prostoru i ograničavanje obima trgovine na starom kontinentu. Oporezivanje i inflacija su uništili bogatstvo i štednju naroda Evrope. Nove generacije Evropljana rađale su se bez ikakve akumulirane imovine, nasleđene od starijih članova porodice, a odsustvo široko prihvaćenog i korišćenog monetarnog standarda znatno je ograničilo obim i prilike za trgovinu. Društva su se sve više zatvarala i dolazi do porasta zatucanosti. Na mestu gde su nekad prosperitetna i civilizovana društva trgovala, usledio je pad u tamno doba kmetstva, zatucanosti i verskih progona. Iako je široko prihvaćeno da je rast gradova država izvukao Evropu iz mračnog srednjeg veka i doneo renesansu, uloga stabilnog novca u ovoj priči manje je prepoznata. U ovim gradovima državama ljudi su mogli živjeti sa slobodom da rade, proizvode, trguju i budu uspešni, a to je u velikoj meri proizvod usvajanja stabilnog monetarnog standarda. Sve je počelo u Firenci 1252. godine, kada je grad počeo kovati florin, prvu važniju stabilnu kovanicu još od vremena Cezarovog Aureusa. Uspon Firence učinio je centrom trgovine za celu Evropu, čime je florin postao primarno sredstvo razmene, omogućivši firentinskim bankarima da posluju uspešno na celoj teritoriji starog kontinenta. Venecija je prva pratila primer Firence i počela kovati dukat 1270. godine, sa istim karakteristikama kao florin, a do kraja 14. veka više od 150 evropskih gradova i država kovalo je novčiće sa istim specifikacijama. Ovo je omogućilo njihovim građanima dostojanstvo i slobodu da akumuliraju bogatstvo i trguju stabilnim novcem koji je bio veoma prodajan na duži vremenski period i u prostoru i lako deljiv zbog male količine kovanice. Sa ekonomskom liberalizacijom evropskih seljaka došlo je do političkog, naučnog, intelektualnog i kulturnog procvata italijanskih gradova država koji se dalje širio po kontinentu. Bilo da je u pitanju Rim, Konstantinopolj, Firenca ili Venecija, istorija nam pokazuje da je stabilan monetarni standard neophodan preduslov za ljudski prosperitet, bez kog je društvo konstantno na ivici pada u varvarizam i uništenje. Iako je u periodu posle uvođenja florina zabeležen napredak u stabilnosti novca, sa sve više Evropljana koji su koristili zlato i srebro za štednju i trgovinu, a tržište se proširilo na Evropu i poznati svet, situacija je bila daleko od savršene. I dalje je bilo mnogo perioda tokom kojih bi razni vladari obezvredili valutu koju je njihov narod koristio radi finansiranja ratova ili raskošnog životnog stila. S obzirom na to da su korišćeni fizički srebro i zlato su se dopunjavali, visok odnos postojećih zaliha i nove godišnje proizvodnje zlata značio je da je ono idealno kao čuvar vrednosti na duge staze i za plaćanje većih transakcija, dok je niža vrednost po jedinici težine srebra značilo da se ono lakše deli u količine podobne za manje transakcije i držanje na kratke vremenske periode. Iako je ovaj odnos imao prednosti, imao je jednu veliku manu. Promenjivi kurs razmene zlata za srebro i obrnuto stvarao je probleme u trgovini i kalkulaciji. Pokušaji da se fiksira cena jedne valute u odnosu na drugu iznova su se pokazali uzaludnima, te je monetarna prednost zlata morala prevagnuti. Pored određivanja kursa za razmenu zlata i srebra, vladari su menjali i podsticaje za držanje ili potrošnju. Ovaj nepodesni bimetalizam nastavio je da postoji još vekovima širom Evrope i sveta, ali isto kao i kod prelaska sa soli, goveda i školjki na metale, neumoljivi napredak tehnologije će pružiti rešenje. Dva tehnološka izuma će naročito doprineti udaljavanju od fizičkih kovanica i doprineti propasti monetarne uloge srebra. Prvi je telegraf, prvi put stavljen u komercijalnu upotrebu 1837. godine, a drugi je rastuća mreža vozova koja je omogućila transport širom Evrope. Uz ove dve inovacije banke su mogle brzo i uspešno da komuniciraju na daljinu i da zadužuju račune umesto da fizički šalju novac. Ovo je dovelo do sve većeg korišćenja novčanica, čekova i papirnih priznanica umesto zlatnih i srebrnih kovanica. Sve više nacija počelo je da prelazi na monetarni standard papira sa pokrićem u plemenitim metalima čuvanim u trezorima, za koje se uvek moglo razmeniti. Neke nacije će odabrati zlato, a neke srebro u sudbonosnoj odluci koja će imati ogromne posledice. Britanija je prva koja je uvela modern zlatni standard 1717. godine po uputstvima fizičara Isaka Njutna, koji je bio upravnik kraljevske kovnice novca. Zlatni standard imao je veliku ulogu u širenju britanske trgovine širom sveta,
Iako ga je suspendovala za vreme Napoleonovih ratova od 1797. godine do 1821. godine, Britanija je ostala na zlatnom standardu do 1914. godine. Ekonomska nadmoć Britanije usko je isprepletena sa činjenicom da je ona koristila superioran monetarni standard i ostale evropske zemlje su počele pratiti ovaj primjer. Kraj Napoleonovih ratova najavio je početak zlatnog doba Evrope, jer su jedna za drugom velike evropske nacije počele da usvajaju zlatni standard. Što je više država zvanično prešlo na zlatni standard, zlato je bilo više cenjeno na tržištu, čime je rastao i podsticaj za ostale nacije da se pridruže. Pojedinci više nisu morali nositi zlato i srebro sa sobom da bi obavili velike i male transakcije. Umjesto toga, mogli su da čuvaju svoje bogatstvo u banci i koriste papirne priznanice, novčanice i čekove za plaćanje bilo kog iznosa. Vlasnici papirnih priznanica mogli su jednostavno da izvrše plaćanje. Banke bi umanjivale račune za vrednost priznanica, a čekovi su mogli da budu isplaćeni u bankama koje su ih izdale. Ovo je rešilo problem prodajnosti zlata u različitim razmerama i učinilo ga najboljim monetarnim medijumom, dok god banke koje su gomilale zlato građana nisu povećale ponudu papira izdatih kao priznanice. Sa monetarnim sredstvom koje ima pokriće u zlatu, koje je čuvano u trezorima i koje dozvoljava plaćanje bilo kog iznosa, nije više postojala potreba za srebrom koje bi se koristilo za manje transakcije. Monetarnoj ulozi srebra odzvonilo je na kraju Francusko-Pruskog rata, kada je Nemačka iznudila odštetu od 200 miliona funti u zlatu od Francuske i prešla na zlatni standard. Sa nemačkim pridruživanjem Britaniji, Francuskoj, Holandiji, Švajcarskoj, Belgiji i ostalim državama na zlatnom standardu, monetarno klatno se definitivno zanjihalo u korist zlata. Ovo je uzrokovalo rastući trend pada kupovne moći pojedinca i nacija koje su koristile srebro i stvorilo podsticaj da pređu na zlato. Indija je konačno prešla sa srebra na zlato 1898. godine, dok su Kina i Hong Kong poslednje ekonomije sveta koje su napustile srebrni standard 1935. godine. Dok god su zlato i srebro neposredno korišćeni za plaćanje, oba metala su imala monetarnu ulogu i njihova cena u razmeni jedno za drugo bila je prilično konstanta u odnosu između 12 i 15 unci srebra za uncu zlata. Ovaj odnos bio je direktno povezan sa količinama ovih metala u zemljinoj kori, te sa ograničenjima i cenom rudarenja. No sa sve većom popularnosti papirnih i finansijskih instrumenata sa pokrićem u ovim metalima nije više bilo potrebe za monetarnom ulogom srebra. Pojedinci i države prešli su na posjedovanje zlata, što je dovelo do kolapsa vrednosti srebra od kojeg se ono nikada nije oporavilo. Prosečan odnos u razmeni ova dva metala u 20. veku iznosio 47:1, a 2017. godine iznosio je 75:1. Zlato i dalje ima monetarnu ulogu, što dokazuje gomilanje istog u centralnim bankama država, dok je srebro svoju izgubilo. Demonetizacija srebra imala je izrazito negativne efekte na države koje su ga koristile kao monetarni standard u ovom vremenu. Indija je iskusila neprekidnu devalvaciju svog rupija u poređenju sa evropskim valutama sa pokrićem u zlatu, zbog čega je britanska kolonijalna uprava povećala poreze da bi finansirala svoje aktivnosti. Pogađate, ovo je dovelo do rastućih nemira i gneva prema britanskom kolonijalizmu. Do momenta prelaska sa rupija sa pokrićem u srebru na funtu, sterlinga sa pokrićem u zlatu, rupij je izgubio 56% svoje vrednosti u 27 godina do kraja Francusko-Pruskog rata. Kina, koja je ostala na srebrnom standardu do 1935. godine, doživjela je pad vrednosti od 78% za svoje srebro. Mišljenje autora je da je istorija Kine i Indije i njihovo kaskanje za zapadom u 20. veku neraskidivo povezano sa propadanjem bogatstva i kapitala, uzrokovanim demonetizacijom monetarnih metala koje su koristili. Kinezi i Indijci bili su u situaciji sličnoj zapadnim Afrikancima koji su koristili perle agri pri dolasku Evropljana. Domaći čvrst novac bio je mek novac za strance i bio je izguran od strane čvrstog novca, što je omogućilo strancima da kontrolišu i posjeduju sve veće količine kapitala i resursa Kine i Indije u ovom periodu. Ovo je istorijska lekcija od velikog značaja za svako ko misli da odbijanje Bitcoina znači da ne mora njime ni da se bavi. Istorija pokazuje da je nemoguće izbeći posledice činjenice da drugi koriste novac koji je čvršći od novca koji ti koristiš. Zlato, koje je sada u posedu banaka koje su sve više centralizovane, postalo je prodajno na duži vremenski period, u prostoru i u različitim razmerama, ali je izgubilo svojstvo gotovog novca.
Izvršenje plaćanja u zlatu postalo je predmet dogovora finansijskih institucija i političkih vlasti koje izdaju priznanice, rade izvršenje čekova i gomilaju zlato. Tragično je da je jedini način da zlato reši problem prodajnosti na duži vremenski period u prostoru i u različitim razmerama bila njegova centralizacija, zbog koje je zlato postalo žrtva najvećeg problema stabilnog novca na koji ukazuju ekonomisti 20. veka. Suverenitet pojedinca nad novcem i otpor centralizovanoj kontroli države. Stoga možemo razumeti zašto se ekonomisti 19. veka koji se bave stabilnošću novca fokusiraju na razumevanje prodajnosti novca kao tržišnog dobra, dok se ekonomisti 20. veka kao što su Mises, Hayek, Rothbard i Salerno bave analizom stabilnosti novca kroz analizu mere u kojoj je on otporan na kontrolu vlasti. Ahilova peta novca u 20. veku je njegova centralizacija u rukama države, a posle ćemo vidjeti kako je Bitcoin, novac izmišljen u 21. veku, primarno osmišljen da izbegne centralizovanu kontrolu. La Belle Époque. Kraj Francusko-Pruskog rata 1871. godine i prelazak svih velikih evropskih sila na isti zlatni monetarni standard doveli su do perioda prosperiteta i napretka koji s vremenom izaziva sve veće divljenje. Postoje jaki argumenti za stanovište da je 19. vek, a posebno njegova druga polovina, najbolji period razvoja, inovacije i napretka koji je svet ikada video, a monetarna uloga zlata bila je ključna u tom razvoju. Srebro i ostala sredstva razmene sve više su demonetizovani i većina planete je koristila isti monetarni standard, što je omogućilo da poboljšanja u telekomunikacijama i transportu podstaknu globalnu akumulaciju kapitala i trgovinu kao nikad ranije. Razlike u valutama bile su samo razlike u težini zlata, a menjanje valuta predstavljalo je puko pretvaranje jedne jedinice za težinu u drugu, jednostavno poput pretvaranja inča u centimetre. Britanska funta definisana je da se drži 7,3 grama zlata, dok je francuski franak imao 0,29 grama, a nemačka marka 0,36 grama. Kurs razmene bio je fiksiran na 25,2 francuskih franaka i 20,4 nemačkih maraka za jednu britansku funtu. Isto kao što su metrički i imperijalni sistem mernih jedinica samo različiti načini merenja dužine, nacionalne valute bile su načini merenja ekonomske vrednosti, koja je iskazana u univerzalnom čuvaru vrednosti, zlatu. Nacionalne valute bili su načini merenja ekonomske vrednosti koja je iskazana u univerzalnom čuvaru vrednosti, zlatu. Zlatne kovanice nekih država bile su veoma prodajne u drugim državama, pošto je u pitanju bilo jednostavno zlato. Novčanu masu država nije određivao komitet za centralno planiranje sa doktorima nauka, već prirodno funkcionisanje tržišnog sistema. Ljudi su držali onoliko novca koliko im je volja i trošili onoliko novca koliko su želeli na lokalne ili strane proizvode, a stvarnu ponudu novca nije bilo lako izmeriti. Stabilnost novca odrazila se na slobodu trgovine širom sveta, ali možda još važnije, ona je povećala stope štednje širom razvijenih društava koje su bile na zlatnom standardu. Ovaj proces omogućio je da se akumulacijom kapitala finansira industrijalizacija, urbanizacija i tehnološke inovacije koje su oblikovale naš modern način života. Do 1900. godine oko 50 država zvanično je usvojilo zlatni standard, uključujući sve industrijske sile, a nacije koje nisu zvanično bile na zlatnom standardu svejedno su koristile zlatne kovanice kao glavno sredstvo razmene. Neki od najznačajnijih uspeha čovečanstva u poljima tehnologije, medicine, ekonomije i umetnosti postignuti su za vreme ere zlatnog standarda, što u neku ruku objašnjava zašto je ova epoha širom Evrope poznata kao La Belle Époque ili lepo doba. Britanija je u ovom razdoblju živela najbolje godine perioda Pax Britannica, u kojem se kraljevstvo proširilo širom sveta i nije bilo uključeno u veće vojne sukobe. Godine 1899. godine američka književnica Nellie Bly započela je svoje putovanje oko sveta za koje je trebalo 72 dana, što je bio svetski rekord u tom trenutku, a sa sobom je nosila britanske zlatne kovanice i novčanice banke engleske. Bilo je moguće oploviti svet i koristiti jednu formu novca gde god da se Nellie pojavila. U Sjedinjenim Američkim Državama ova era je poznata kao pozlaćeno doba, period posle Američkog građanskog rata u kojem je privredni rast bujao velikom brzinom nakon obnavljanja zlatnog standarda 1879. godine. Ovaj rast bio je prekinut jednom epizodom monetarnog ludila, svojevrsnog posmrtnog ropca srebra kao novca, kojim se bavimo u 6. poglavlju. Američki trezor je pokušao da remonetizuje srebro tako što će ga nametnuti kao novac.
Ovo je uzrokovalo veliko povećanje dotoka novca i juriš na banke svih koji su pokušavali da prodaju trezorske zapise i srebro za zlato. Rezultat je bila recesija iz 1893. godine, posle koje se privredni rast Sjedinjenih Država nastavio. U trenutku kad je većina sveta bila na jednoj stabilnoj novčanoj jedinici, nikada pre svet nije iskusio toliki rast globalne trgovine, akumulaciju kapitala, ograničenja vlasti i transformaciju životnog standarda. Ne samo da su privrede zapadnih država bile slobodnije tada, nego su i sama društva bila daleko slobodnija. Vlade su imale daleko manje birokratije fokusirane na mikromenadžment života svojih građana, kao što Mises opisuje. Zlatni standard bio je svetski standard ere kapitalizma, povećanje blagostanja, slobode, političke i ekonomske demokratije. U očima slobodnih trgovaca, njegova najvažnija prednost bila je upravo činjenica da je to bio međunarodni standard po zahtevima međunarodne trgovine i transakcija međunarodnog novca i tržišta kapitala. To je bilo sredstvo razmene kojim su zapadna industrijalizacija i zapadni kapital preneli zapadnu civilizaciju u najdalje delove sveta, uništavajući pritom predrasude i sujeverja, sejući seme novog života, novog blagostanja, oslobađajući umove i duše i stvarajući bogatstva kakav svet još nije video. On je išao ruku pod ruku sa nezadrživim progresom zapadnog liberalizma, spremnog da ujedini sve nacije u društvo slobodnih nacija koje u miru sarađuju međusobno. Lako je razumeti zašto su ljudi videli zlatni standard kao simbol najveće i najblagotvornije promene u istoriji. Ovaj svet se srušio u katastrofalnoj 1914. godini u kojoj ne samo da je počeo Prvi svetski rat, nego su i najveće svetske ekonomije napustile zlatni standard i zamenili ga nestabilnim državnim novcem. Samo su Švajcarska i Švedska, koje su bile neutralne za vreme ovog sukoba, ostale na zlatnom standardu do 30. godina 20. veka. Počela je era novca pod kontrolom vlasti, sa potpuno katastrofalnim posledicama. Iako se može tvrditi da je zlatni standard 19. veka bio najbliže što smo prišli idealnom stabilnom novcu, on je ipak imao svoje mane. Kao prvo, vlade i države uvek su stvarale više sredstva razmene od količine zlata koje su držale u rezervama. Drugo, mnoge zemlje nisu koristile samo zlato u svojim rezervama, nego i valute drugih država. Britanija kao globalna supersila u to vreme imala je korist od toga što su njen novac države širom sveta koristile kao rezervnu valutu. Rezultat ovoga bio je da su njene rezerve zlata bile samo mali deo njene ogromne novčane mase. Sa rastućom međunarodnom trgovinom koja se oslanja na izmirenja koje uključuju velike količine novca širom sveta, novčanice engleske banke postale su u očima mnogih vredne kao zlato. Dok je zlato bilo veoma čvrst novac, finansijske instrumente korišćene za izmirenja među centralnim bankama, iako nominalno zamenjivane za zlato, u praksi je bilo lakše proizvesti od zlata. Ove dve mane značile su da je zlatni standard uvek bio ranjiv i podložan opasnosti navale na zlato u svakoj zemlji gde bi okolnosti dovele do dovoljno velikog procenta stanovništva koji bi tražio zamenu svog papirnog novca za zlato. Fatalna mana zlatnog standarda, koja je u srcu oba ova problema, bila je to što su izmirenja u fizičkom zlatu rogobatna, skupa i nesigurna, što je značilo da se moralo oslanjati na centralizovanje zlatnih rezervi na par lokacija, u bankama i centralnim bankama, i uvek je postojala opasnost njihovog preuzimanja od vlasti. Broj plaćanja i izmirenja u fizičkom zlatu se smanjivao te postao samo mali deo ukupnog broja plaćanja, što je omogućilo bankama i centralnim bankama, koje su posedovale zlato, da stvaraju novac koji nema pokriće u zlato i koriste ga za izmirenje. Mreža izmirenja postala je toliko vredna da je zajam njenih vlasnika praktično monetizovan. Kako je upravljanje bankom počelo da podrazumeva i stvaranje novca, vlasti su prirodno gravitirale ka preuzimanju bankarskog sektora kroz centralne banke. Iskušenje je bilo prejako i praktično beskonačne finansije koje su ovim putem obezbeđene korišćene su ne samo da uguše kritičke glasove, nego i za finansiranje propagandista ovih ideja. Zlato nije nudilo nikakav mehanizam koji bi ograničio vlastodržce, već se moralo osloniti na poverenje da oni neće zloupotrebiti zlatni standard i na stanovništvo koje uvek mora biti budno i oprezno pratiti postupke vlasti. Ovo bi možda bilo moguće sa visoko obrazovanim stanovništvom koje posjeduje znanje o opasnosti nestabilnog novca, ali nažalost sa svakom sledećom generacijom intelektualna letargija se povećava, što je često nusproizvod bogaćenja.
Zavodljivost prevaranata i ekonomista šarlatana pokazala se neodoljivom za većinu stanovništva, ostavljajući mali broj pravih stručnjaka u polju ekonomije i istorije da vode tešku borbu uveravanja ljudi da bogatstvo ne može biti stvoreno petljanjem sa ponudom novca, kao i da prepuštanje kontrole nad novcem vlastodržcu može mu samo doneti više kontrole nad kompletnim stanovništvom, te da sam civilizovani način života počiva na integritetu novca koji formira čvrstu osnovu za trgovinu i akumulaciju kapitala. Centralizacija zlata učinila ga je ranjivim i njegovu monetarnu ulogu sada je mogao uzurpirati neprijatelj, a zlato je jednostavno imalo previše neprijatelja, kao što je Mises veoma dobro uvideo. Nacionalisti se bore protiv zlatnog standarda jer žele da odseku svoje zemlje od svetskih tržišta i uspostave nacionalnu samoodrživost u meri u kojoj je to moguće. Intervencionističke države i lobističke države se bore protiv zlatnog standarda jer ga smatraju najvećom preprekom za njihove namere da manipulišu cenama i platama. Ali najfanatičniji napadi protiv zlatnog standarda dolaze od onih koji žele kreditnu ekspanziju. Za njih, kreditna ekspanzija je univerzalni lek za sve bolesti ekonomije. Zlatni standard uklanja moć političara da povećanjem količine novca u opticaju utiču na njegovu kupovnu moć. Njegovo opšte prihvatanje zahteva priznanje istine da niko ne može učiniti sve ljude bogatijima time što će štampati novac. Gađenje prema zlatnom standardu je inspirisano praznoverjem da sve moguće vlade mogu napraviti bogatstvo od malih komadića papira. Vlade su bile željne da ga unište jer su bile predane zabludama da je kreditna ekspanzija prikladno sredstvo smanjivanja kamatne stope i poboljšavanja trgovinskog balansa. Ljudi su protiv zlatnog standarda jer žele da zamene slobodnu trgovinu nacionalnom autarhijom, mir ratom i slobodu totalitarnom svemoći države. 20. vek počeo je sa težnjom vlada da pod svoju kontrolu stave zlato svojih stanovnika, izumom centralne banke koja je na zlatnom standardu. S početkom Prvog svetskog rata centralizacija ovih rezervi omogućila je vladama da povećaju količinu novca za koji ne postoji pokriće u zlatnim rezervama, smanjujući time vrednost novca. No i pored toga, centralne banke su nastavile da konfiskuju i akumuliraju zlato do 60. godina 20. veka, kada je počeo da se ostvaruje prelazak na američki dolar kao globalni monetarni standard. Iako je zlato navodno demonetizovano 1971. godine, centralne banke su nastavile da poseduju značajne rezerve zlata, kojih su se veoma sporo rešavale da bi se vratile kupovini zlata u poslednjoj deceniji. Čak i kad su centralne banke iznova objavljivale kraj monetarne uloge zlata, njihovi postupci i održavanje zaliha zlatnih rezervi govorili su suprotno. Iz perspektive monetarne konkurencije, čuvanje zlatnih rezervi je savršeno racionalna odluka. Čuvanje rezervi u mekom novcu strane države samo će dovesti do devalvacije državne valute, zajedno sa rezervnim valutama, dok emisiona dobit dospeva izdavaocu rezervne valute, a ne državnoj centralnoj banci. Nadalje, ukoliko bi sve centralne banke prodale svoje zlatne rezerve, procenjene na oko 20% svetskih zaliha zlata, najverovatnije bi ovo zlato, veoma cenjeno zbog svoje industrijske i estetske upotrebe, bilo veoma brzo kupljeno uz mali pad cene, a centralne banke bi ostale bez zlatnih rezervi. Monetarno takmičenje između mekog državnog novca i zlata verovatno će na duge staze imati samo jednog pobednika. Čak i u svetu državnog novca, države nisu uspele da dekretima ukinu monetarnu ulogu zlata, jer njihova dela govore glasnije od reči.